Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Muhammedin eşrefil enbiya vel murselin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ade mi programu ga wa hakada kalan hama jifawa mawdu'a ki maaf kurma rahmu kuru. Hagigatu ga maaf kurma rahmu kurma ki ei agun mengi ki baga hunnan jihe war mativeri sifay. Adi esifaya ki maivegin wa Islam diinuga esifaya waram mati daraje Allah subhanahu wa ta'ala ade wafawa darajen adi ei eriveti akhlaquga terege himene sifatahu teregen de sifa ade eriveti akhlaqa behegoton awul men wa hakada kala iruga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ebuhuri akhlaqi huriha sifatake ega shamiluwa gota hadis kurwa furi basfurtaki ega teriga in hadisiga ekalik fan miyonnani hadis kurwa fa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khulqan iman kan imme furihama mu'minun naki mu'minun gewes daraje takin hunna kam mi hadisun awul men nebenge innames ega tereng iman kan imme furihama imme rangalo mu'minun naki ahsanuhum khulqan emihunge tereng emme akhlaq rangalo mihunne ade kurim sagun ishara kulli fadan akhlaqu ge teregi himene waram mativir sife maaf kurma rahum kurma mihunge maccan oga veriuma sifata kaki hame ehemme miriveti sifatoge veringe wahaka hadis kurwa fonna ehin basfulge monnani wa aktsaru ma yudkhilun nas al jannata taqwa Allahi wa husnul khulq imme ginan awul men tereng muslima mu'minu suwarge wanna sawta terega emi hunge terega taqwa werinna adi khulq rangol mi akhlaq rangol mi himene ade awun fishmu gotun akhlaquge ma sifatugo wa hakme dennevi mativeri man akhlaq ei hagigatuga Allah subhanahu wa ta'ala ga rasulun fonumuge maagandu asasi ebbenun kam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis fulukmen sabitwe e hadis fulugame onnani innama bu'istu li utammima makarimul akhlaq tiwan kalek fan fonuvuni makarimul akhlaq nuwata riveti akhlaq furihama koddebu mashi ehmima agun menge miyaduge mawdu'a ki midennevi riveti akhlaqu terege himene afu kurun wata maaf kurma nihunga macca arrahum kon oga veru ade mi sifa fulaki mi akhlaqi ma sifatahu tereng Allah subhanahu wa ta'ala ekalang rasula Muhammadun sallallahu alaihi wasallam e sifain sifa libi wada gatuma e sifa genguluma amur kura wafawa mativeri sifai kirt Qur'anuga suratul a'rafuga wahi kura wafami onnani khuzil afwa wa umur bil urfi wa a'rid anil jahilin khalig fan afu kura washe maaf kura washe adi heyo kantaka amur kura washe adi hame ehme agun minna maaf kuran emme datibe kam miwani jahilu tandurun dannamihum emihun nakashe gote fote nonnan kitam marangala kame koddin kamga avies kitam heuko jahilaka deteriga ma miheku hitikam gavies ekamen emiheku nudannan ehmvime ifada mihunna deteriga magina wahak furtuken udakwa emihunna jawab nukurwa emihunna dura wadan wash emihun dakwa wahake alanu lawash ngeta hame ehme misifa al afu ebowe Allah subhanahu wa ta'ala sifre gotuga ehmima mi sifain awul men sifa libeko wanivi egmane ki Allah subhanahu wa ta'ala ge sifa fulege terem bayin awul men ikhtiyar kurani afu kur ade an-nisa suratu ga Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurwa fe boy wa kana Allah afuwan ghafura Allah wadigem bani afu gina afu kurwa maaf kurwa adi fa sawa raskalange kamge ade maaf kurmaki bay fara waran undagu kamekkam gavedan ehem wegen ekamuge natija gotun ekamuge inamege gotun
Allah subhanahu wa ta'ala kirit Qur'anuga wahi kurava hamiyonnani ei hagigatuga suruge wanuma magfahiwa kamekkamuga ade al-imran suratuge ayatage meyonnani wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin tebamihum awaswegannash Allah subhanahu wa ta'ala ge faafafu sewma ikaman edig adi e faafafu sewon mi libeni hagigatuga agun men kibaga maaf kurumuge sifa hunna mi hunna ekan annane mi ayatuga nime hisabuga den anibbaga mi ennani e suwaruge takigge minwar bodumi ei agun men midanna mi fenna udutaka binta fade midannawani emme sorge gwaak nuwata suwaruge takigge gwaak agun menna mi duniyege mi olani binkolen nulibige ekama talafola ennames mahshar duhun agun menna Allah subhanahu wa ta'ala suwaruge devvairu tanawaz kamuge wahaka eiki miyadu mi duniya matige dekkena wahaka en e veskahala dati kamen ne mi bintaka udutafada bima udutafada bordeti biya tantan suwaruge gotu tebami hon libigannan awasvegannash uiddatu lil muttaqin midennevi suwarugeta Allah subhanahu wa ta'ala tayyar kurvahmi wani itantan tayyar kurefa wani taqwa virinnashi kurim visagon dennevi ayatega annane taqwa viruma ekiga midennevi ma sifata den miyannani e taqwa virinnaki kombay kan agun minna saf mi wani ayatuga anibba nuwata anen ayatu الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين adi emihonnaki ei heeda kurumuga tanawas kammati gaves adi aimmati dati halu gaves heeda kurami hunne kitamme kuda minbare atugo hurikam gavies haajategga mihek atwejjiye beenu mejjihige mihek atwejjiye ei minbarakon emihekan heeda kurami hunne ingeta demmi annani ruli anna hindu ei agul minna control nukurwe ben halat ruli yaki hagigatuga shaytanage bar egetere himene sife e ruli anna hindu e ruli hindala mihay ruli ade waragade ruli ade hannames Allah subhanahu wa ta'ala ga rahmatan edige kirit rasulullah sallallahu alaihi wasallam awul men devwa fa wa irshada awul men kiyamanganege e ruli hindala mi hunne adi mistakunna maaf kurami hunne adi awul men ruli anna kiwegento kommes miheku awul menge tere miheka de terega kushek kurima ne deve kamek kurima ne gani kamek kurima aniyaveri vima ruli miyannen ehmem ekam maaf koffa ruli hindala miha mismi hunnaki Allah subhanahu wa ta'ala lobi odgam wa beke wallahu yuhibbul muhsinin emi hunnaki ihsan tirinne hekum mi hunnakan tatakurami hunne emi hundeke Allah lobi odgimbe ehmema midennevi suwarugitan hodu mattaka agun me masahe kuran yoruga kuri vidane ikkamakkama agun menna mi fennani ruli maduko maaf kon ehem mi hunna rahum kon ogaweru agun kuri mis ishare kulli fadam wargina fahara maaf kurmaki ei dati onogo kamaka vidana adi wakin khasako timage qadara izzata mujtamaoga terega mativeri bodeti magam toga agun men tiberu insanu wahme dakkani wakimi higa wahaken waraddati kamakabay faharwe timanna miha mati darajaga mihaku daru darajaga mihaka maafkuram hiji e fasehe kam nune hagigatoga iblis kala nulafa mihunge sifeda toy emihunge gotkaves nohore mi hittiri kam tawadu averikam ehmima mi egotkaves maafkurmaki ei bodu mihaku biya mihaku warugada mihaku nufuzgada mihaku nikameti womenno iggodkaves eki mihaku nikameti wan kamenno ingeto rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurwani ma naqasa malun min sadaqatin sadaqati kogenne mihige muda univi kamakan wane unyen wane yakashi wama zada Allah abdan bi afwin illa izzan mihaka maaf koggen Allah subhanahu wa ta'ala enage izzat terikan Allah subhanahu wa ta'ala hazratuga mativirikan nuni ituran mukarwan wama tawadu ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah mihaka Allah hattaka tawadu verbijikan waniviya
hittiri ko fikam wani wi Allah subhanahu wa ta'ala ena fullawan ekalan hazratu ade awul men mikan kam bala iruga Allahuge nabinna rasulun dotto emme mati darajagi insanunak ibebe fulunga faratun awul men nammi afu kuranawi sifa warabbuda fene ege emmisalaka tibe fulna engidanna Yusuf alayhi salam ekalik faanu ahun ekalik faana detere kantak kurviga hasad verive ekalik faana nuruhumve nuniyallage emfongos awhar kollan nimmi ennamesten ko mekas waligitire wattala hemi hondi fahum Allah subhanahu wa ta'ala ekalik faana tan salame kurwa misruge verikan ekalik faana devwa mi huriha kam vegen gos ekalik faanuge bappa fula mamma fula ailage emmen misra ekalik faanu ariha ginnema fahu kiketo vidalwi la tasriba alaykum al-yawm ekalik faanuge bebe menna dennevi tibami hunga machikashinge biskala malamate nuruhmen nete yeto Allah subhanahu wa ta'ala tibami hunna maaf kurwan hame himme agun men kirti rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge shakhsiyat balayr bas ekalik faana Allah subhanahu wa ta'ala devwa faves ve maduma tirkama hittirikama mikankam ekan man isharak prowa Allah subhanahu wa ta'ala kirit qur'an gebe al imran suratu ge satik fansas no ayatu wahi prowa fabima rahmatin min Allah linta lahum kalik faanu arihuga yuluwa befulna mihunna adage mihunna mati darajage mihunna maduma tirikan ti ikhtiyar qurbani ay Allah subhanahu wa ta'ala kalik faanu devwa fa wa rahmatik ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك kalik faanaki hin haru mihunna nuba insanaka befulaka winam emihun kalik faanu dukulla hingije ingeta din anekami annani e ayatu gane baga Allah subhanahu wa ta'ala midevi rahman midevi niyamatu beenun hippum fa'an emihunna kurwe kutta kalik faanu maaf kurwash wastaghfir lahum adi maaf kurwe mug ituran emihunna ekurun kusha emihunna tawbale umangedi Allah subhanahu wa ta'ala hazratu kalik faanu dannawash warabbud tafatidu tomyen ting ediwaru nimani kiningeta ehama ashabe kalan ehmi emihunna kushek kurewunas gohen hedunas emihunna maaf kurwafa emihunna afu kurewuma Allah subhanahu wa ta'ala hazratu dua dannawafa adi egi turun emihun gaay kurwan ebangwa washawiruhum fil amri adi kalik faanuge dunyawi kantattoga dinu kantattafiyawa dunyawi kantattoga emihunna mashwara uskurwash din wahi kurwani fa iza azamta fatawakkal ala Allah mashwara kurewuma fahu e nimwa gote gamacca kuriyawadaanawa kamwani wiya Allah subhanahu wa ta'ala gamacca wakil kurwash inna Allah yuhibbul mutawakkilin nam kashura Allah subhanahu wa ta'ala wakil kura mihunde lobi odigimbe adi agun minna mige waragina misal ta fennan kirit rasula behegotun Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurwani ei emme furihama namuna ngeta e namuna balairuga tibefulne godanna toifa kirit rasula wadanne viruga dimagi hadisa toifa ge mihun ekalik faanu genne vidin qabul nukuritaga aniya veri ekalik faanu ge hashikolun ledu vali ogga oka ledu vali hennames kiketo ekalik faan egawmuge mihunna detirega vidawi Allahumma ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun hadwa burkore baraskala koy timan kalik faanuge gawmuge mihunna maaf korwande emihunna hamanengeni mane ki mi wadanne virsalat egenne virsalat e kon cikkan islam dinna ki ko baake emihunna hama nengeni e nonam ekan egoto kannowi adi mikhala waragina hadisatan armennan ebuhuri awrabiyige hadisa ingi wadannawan kanne waragina ham ilmerin tv radio program to vidalwan kirit rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingawa fa wadannawaniko awrabiyiko as mikra kamaki ekleg faanuge karfulugaya misterfulugaya kon alafonna tankule bo rida kule mane ki foshay kalechi wara baran hifaf damagana lukki janinget
ege sababon mi hadis riwa kore Anas gifano dawlwani ekale gifano kota fe pulun ega asar fenna hutte den ehen hadafa mi bunani kike kale gifano Allah devi modalun tiwanna hadiya devwar den kirit rasula ena dimala ballawala wafa ballawa hinful wedwiyet hinful wadwala wafa ashabe kan amur kulbi mina hadiya devwar war tafaten to awul minge tere mihe kono mikam wani mihe no kanni adi mikala war baawr hadisatan ebur ennames awul minge mi program ga mennani baagadir kom wati miha hisabum awul ge mi program ni malana awul ge duaya ki awul min tere hama komme mihe kibes maaf kurumuge sifa iskura mihunga maccan oga beriwa rahum huri mihe kavum ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته